Parish Priest Victor Archbishop Victor Lyndem Archbishop Lyndem Shalom. Da kajing ublay pada kajing tip kajing ibir kakek apostolik kajing aku blay bat kajing kerkru ya kinong itrelang bai Johnny How Chris uri brand Father Leomary Lyndem da kani kasiti ngatung yapi kum unong sarai ya ke Parish jong St. George Bakut Wahlang is Kasih District Meghalaya. Bang IT happy ya ke jing sarai pura jong Pynskhem barok kiba hakene ke Parish. Ringkat bat barok kibor ki ikhtiar ki kamram bat ki jing muntoy katkum ke ain balang bat kidus tur baju don ko kejelam yang ba Pin pentrei ya kabor Parish Priest jongpi nadu Atarik yong ada pusan hadu ban penbet da kumwepan laai hasilong ringkat bat kamuhor ha bajing soy kerteng jonga ha ka atu tarik lanikot ada pusan da kahukum wa Archbishop Kemudian kot Israel bahawa kerja jubana ni kapal kemak jupi baru inam dah cukredo mu merway uswa dua naik jubana kemak jungi dekat dekat jumbo iktin ublay dekat ketiga man mbak kali kaji play ni ka jingge. Ngau Reverend Father Leomary Lyndem ngangai scan ban apply ke baro balakan top na kajing pla kajing kumni ngangai thawe blake pa badon board baro unong thau kapneng makakendo bajong ke baro ibangila ban yoi bat ki bangipla ban yoi balawe try Jesus Christ upon mamarwe jong blake Bat bala khan au pan do ka bam jukot oba oblay na oblay oba ke ching shai na ke ching shai oblay beshisha na oblay beshisha ya oba la kha oba om shem la tau oba ke ju ke ching long ten rai ko muk pa da oba la tau ye ke baro oba na ka benta chungi ke brio ba na ka benta ke ching penem yagi ula yar na bneng Bat ula long do men sim bakoi nakamaria te soti bat ula long briu Pesana penaru yu nakabenta chungi ula shale bena po Pontius Pilatus ula yap balatep yu bat ula mipat akabalai sngi kat kom kichinto bat ula kiu shabneng ushong akamon ukpa Baruan sawan pat dari jingdon borong, ban bishari kiba embat kiba yap, bat kahima jong o kan nom don jingkut. Bat omen siem bokoi utrai, bat oba ai jingem, oba mi naukpa bat naukon, oba lamani bat borong, renkat barukpa barukon, oba kren daki nong yacho lupa. Bat ha kabalang, Kabalong kawe, kabukoi, Catholic, but apostolic. Ngapla ya kawe ka baptisma, nagabenta ka jingma bikipok. But ngakmi lenti ya ka jingme pat kiwaya, but ka jingem hagaperte kabandang wan. Amen. Ngabatskan triang, ya kata baro, kabalakentok agakdien ublay. Ya kabala ton ne ya kabala ai pateng ngabdiang ya barro ki jing shisha shapang ke jinge bat ka kor long riu man riu ya kabala pen shisha bat hikai da kabalan la ha karukong kabas ngoping
Neleng ba ke jingikai ka bejulong, bat ka badai hok, ham tam ki to ki be day ba ke jingmayam, jong ka balang ba ko du Chris. Ne shapang ki sakramen jong ka, shapang ke jingnya jo ke Eucharist ba ko, bat shapang ke jinglong kli jong ubi shop karo. Mentau Pynskhem yakani yakabasan yakani ka dokumen bagamong an yakani kopor. Rengkat bat sakhi angut we para assistant we katkis. Mentai Faralio Nekoge ide Syakri Duwan Ni penyesuk yang play bagi beliau Nagbaga Duwan berbor Indo asal kuli bidon Jaga Duwan Kabar mai long i tai long penyesuk ya pi bat uplay ini syong ha ka sunduk cing pla kade de simbol jong ka sunduk cing pla malai ide nong yalap ya ka tin jong play excellent shapo ambo Rekat berketin cukup belai. Mentai gelalong itnong pet ya kayu mani. Bat ikata benapkan nga umos Reverend Victor Lyndem Archbishop juga Shillong mentagasi Archbishop bena April Raja Arfusan da kini shabi mane pakata benapkan ngai tiapi Reverend Father Leomary Lyndem yaka jinglong try helor kani ke Parish George Bakut Wahlang is Kasils Ringkat daro ki hok bakicing mentoy bala penyeso aka upa berpon ban mense bakut amen nementa pilayo yau Parish bertemai ngakot yi banwan hikmat ngakot yang hikmat bat ngakot iwe pada Wahlang balai kublai yang ngani kong nak tangan sakot sister hanmut
Gikat kesan buat, nokpar buat, kilokimi buat, samla buat, senang kenteng, kenarit buat we senang we kenteng. Banwan aku berdaya kok Parish Parish pertama. Di kamjam kita berkreyo Parish ramai. Hab kamjam tak yang baru tak di jam tak. Kemudian ini yang penolong kecing tuai cikerpa. Utrai